Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentak step. Ka Sarkar Assam kalarai ban kerpat ke Sarkar Pedeng ban penlong ya ke ketian Asamis kum ke ketian jong ke jela. Katanat Minority Affairs jong ke Sarkar Pedeng kalaong bakala pelet jingmut ha ke bekentiau ya kirit pat. Bat la penlong ya ke passing out parade ya ke bala pendap ya ke jinghikai ha ke North Eastern Police Academy henin kesngi. Ka kubor ke babenia. Ka Kenhuan Menteri ke Sarkar Pedeng kalarai ban kerpat yak kanong biang ka Kenhuan Menteri ke Jela Assam kalarai ban kerpat ke Sarkar Pedeng ban penlong ya ke ketian Asamis kum ke ketian jong ke Jela. Ha bakarani kilat patai kubor ha Guwahati hadian balawai ke jingelang jong ke Kenhuan Menteri jong ke Jela Assam. Menteri Sarkar Himanta Biswa Sarma ulaong bag Sarkar Assam kan sekerpat ke Sarkar Pedeng ban penkela ya ke artikel lais pak saupusan jong ke riti sensyari ban penderung ya ke ketian Asamis kum ke ketian jong ke Jela. Latno ha ke BTAD ke Thembarak bat ke distrik Rilum ha ke bag ketian Asamis kandai ke Associate Language. La shimru ekarai banwanra ekaan ke bathamai ha ke dorbar ke bansawan jok yang dorbar tauan ke Jela ha ke ban penyo ke hok bat kendo na ke benta kitrai muluk ke Jela kat kum gene kaan ke bathamai ya ke ba on sawanra ha ke dorbar ke bansalong jong ke yang dorbar tauan ke Jela Assam tang kitrai muluk ke Jela kila abantiet bat dia jaka. La shimru ekarai ban penlong ya ke ketian Asamis kum ke subjek ke bagi day bat ban pulia hado ke kelas 10. Katanat Minority Affairs ke Sarkar Pedeng kalaong ba kaplet jingmut halor ka jingpen kup bor ha ka pule puthi ya kirit pat kam tam ki khna kan thai ki badi ki muslim bad ek jing ai jing kai ki kam baper ya ki samla badai na ki kenhon rit pat ha gane ka snam katanat kalawan ra ki babun ki skim penroi laong ki khubor na katanat Minority Affairs ki kubor ki ong shu bapalat prapau lak ngot ki khna apule na ki kenhon ret pat ke layo ek baibam ha ki hnru benai bas sedang sensyar ke Sarkar NDA ha ka kenti ke baar na kini hnru pau na kisispa ki de ki khna kan thai ki nong mi khmat bakar pang jong ke India bat China kle kendo New Delhi hinen gesngi bat ke laplong jingya kran ha ka banra asyakmat ke jingi trailang ki ki ari banwan ra ki kampen roy. Nakaliang ke India lalam kemat National Security Advisor Ajit Doval. Nakaliang ke China lalam kemat State Councillor Badairu Menteri Kambari ke China Wang Yi. Ki kubor na ketenat Kambari ke India ki yatho babaro arngut kinong mi kemat kilaban halor ke Kambay day baduput usam kenang ban penklan syuk ya ke jingyadai. Kilarai ban wanra akilat balak ban pediang da baro arliang ban weng no ikijing bayday baduput usam. Kila menjur bakat banang kam kloy bane penbet ya kini kejing kanang bahaya kini ki ari. Baro arliang kile menjur bakalong kebakongsan menpene ya kesuk kesan haga jaka kaput. Kani gede kejing kendo ba arpu ar hapedeng kini ki ari halor kini kamat. Ka Sarkar Pedeng kalarai ban penlong ya shispa atli ki yo balatip kum ki hunar hat ha kelengkari ha kisan senam penwan. Kini ki hat ki thumu ban penyo ya ki yo bat kilat aikam ya kinong shna jing shna bat kinong shat jing bam tenrai. Katanat Minority Affairs kalaong baha kini gisngi ki banwan ya kayo hunar hat an penlong ha New Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Lucknow, Dehradun, Patna, Indore bat ki weki Jaka. Katanat keladon ru ikjing thumu ban ai jing hikai kini kinong shna jing shna bat kinong shat jing bam tenrai. Palat arlak nrupusan hajar ngut ke layo kam lengba kini gihat ha ki arsnam ki balalet. Ya ka hunar hat ka banengkong la penlong ha Jaipur ha unai lor bat nailar menta kesnam. Kani ko kubor kawan Chapi nak All India Radio Shillong. Ha Meghalaya shispa kandai pun reungut ki pulet balayo jinghikai pentibet ki bana kathan shtelam ingi ki labam smai ban chakri bhai ka kam ha ka passing out parade bala penlong ha North Eastern Police Academy ha Umyam ha ka district ribhoi henin gesngi. Ki pulet balayo jinghikai pentibet ha ka basic course basa pun reu ki kenthop ya khat saungut ki deputy superintendent ki pulet naga Jela Nagaland shispa anrup khondai ngut ki sub inspector ha ka ba shispa khat saungut nakine ki dei na Meghalaya arpu wengut naga Jela Nagaland arpu ngut naga Jela Manipur khatlai ngut naga Jela Mizoram bat iwei naga Jela Tripura ki danru khatlai ngut ki ASI. Ya ka jingbam smai lelam da director ka North Eastern Police Academy Ukala Ramachandra.
Kongsan na gani kajingalang ulalong Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma. Conrad Kongkal Sangma haba ay jingkran ulong baki pulet akatan stay lamingi kidon ya kebenta bekerpang bakin pendep habay nujor bat ki pulet haki weipat ki benta jongkari. Ulong syuk bagi jing ki bon haki jela katan stay lamingi kabadan ni uput usam bat ki weipat kiri. Syuk ulong babun kinong kam sneo ki pet no lengba kejaka kapot onda kiladep le ya ki kam sneo banlat na kejing syapen shitom. Ulaban baki pulet akatan stay lamingi kide bentrai bha banwan ra kejing syong shngan bat banetrai lang bat kiwei ki bor pahara kom ka Assam Rifles ka Border Security Force bat kiwei. Ka Shillong Lajong Football Club kalayo buram ha kabakut artat jong kesnam arazar kat kendai. Da ka bajob ya ka benta baar jong ka Meghalaya State League ha ka final da ka bapenliam ya ka Rangda Jet United da lai gol lanot ha Telang Power Stadium ha Kleariat hanen kesngi. Stephenson palia na ka Rangda Jet United ulayo ya ka nam Man of the Match. Ka kenhuan ka bala job ya ka Meghalaya State League ka Shillong Lajong Football Club kalayo sanlak tengka bat ka Rangda Jet United ka balawan baar kalayo lailak tengka. Ya ki khusnam bat kita kemal Assam da Menteri Ketenat Sports ka Jela Meghalaya uba bantai dor lengdo ubala long kongsan. Bat Menteri Ketenat Social Welfare ka Jela uba Kermen Jela ubala long usembot kongsan. Kani gede kejing kun basan pau jong ka Meghalaya State League ya ka balai lekai ha ki South League jaka ha kaleng ka Jela bat arpuwe teligi club kelesiam benta. Ka Telangana High Court nin kesngi kalau hukum ban le abiang sasise ni ka postmortem ya ki met jong ki saungut ke bala keno ba ki le abi ijat ya ka we doctor veterinary ha Telangana bat le keno ru ba ki ni ki saungut ki la klon yap ha kejing kun bat ki pulet. Ki met yap jong kini ki saungut kidang don ha kajaka bu met yap jong ka Gandhi Hospital ha Hyderabad. Ka yeng syari kalau hukum ru ban IT no ikini ki met yap shiki bahayeng jong ki onda der ladap le abiang ya ka postmortem. Ka yeng syari kalau bisyari artli ki jingker pat badai ban toket bahaya kini ki jingesiat kabala jaman ha kan ru tarik menta ubnai. Ka kenhun nong bisyar bala kli dau Chief Justice RS Chauhan ka kwa bantip laki pulet kila bod na ya kijing betha jong ki yeng syari bahe do hakari ka Supreme Court halor kani ka benta. Menteri Rang Ba ka Jela Uttar Pradesh Yogi Adityanath ula kentui ki breu ka Jela ban penne ka sukasan ha ka Jela. Ula kentui ki breu bakim dai ban sya alam bakla halor ka Citizenship Amendment Act. Ulong baya ki bapen sapriang ya ki khubor hamsaya on sa penshitom. Ki pulet ki pahara baha kham tam hagi jaka ki bakham chong sir. Ya ke internet hagi mobile phone la khang la palat ha apalat arpo teli ginong ba kenthop ya ke lokno. Ka Sarkar Mizoram kalakhang ya ka jing pendankam ya ki pataka bat ki we ki jing ban bathai ha ka jing lek ka ka Christmas bat ka snam thamai. La jule akne barobor ka Jela Mizoram banwan ra ya ka jing shong suk. Ya kene ka jing mana la ai da baro ki district magistrate. Bat ka to ko khubor kalakot akne ka step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Ha ka por prabajing ine so baga Delhi station na ka benta ka khubor ha ka ktin Hindi ka banbot da ka khubor ha ka ktin Pareng ha ka por prakhat san minute. Ngipen kan mawi pi kinong ngap bah ka por prashteng na ka station pinyo eko khubor na ka than stela mingi ha ka ktin Pareng. Sengobaban ap mentai ki kubor na Delhi, kapor mentai kala jandap artat Praduna San Minute.